tetke. Ne mogu vas povesti, jer ona ima 6 prasića. Daću svakome po 2 dobrih 6 novčića, a vi pažljivo sa njima. Mama, ali šta će biti sa nama? Kao što vidite na vašim pucmastima obraščićima izbije dlaka, što znači da ste dovoljno odrasli da se osamostalite. Želim da pronađete neko lepo zemljište i sagradite nam kuću. Kuću! Kada se smestite, doći ćete po mene kod tetke i dovesti me nazad. Volim vas i verujem, ali ću vam reći da vodite računa, jer na svijetu ima svakakvih ljudi, i dobrih i zlih. Družite se samo sa dobrima. Volim vas najviše na svijetu. Krupni zamećaj.